डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट सिद्धार्थ बोरकर यांचो काही दिसा फाटी एक ऑडियो व्हायरल जाल्लो आणि तो ऑडियो जावन आसा तो म्हटल्यार एका युथा कडल्यान 1 लाखाचो ब्रायब मागिल्लो तेणीन फॉरेन कॉन्ट्रॅक्ट जॉब. इतले मजगतीर तो ऑडियो व्हायरल जावन यूथ काँग्रेसान हेजेर प्रोटेस्ट करून तेंच्यांनी डिमांड केल्लो की त्या डेप्युटी डायरेक्टराक इमिजिएटली सस्पेंड करचो. इतल्या मजगतीर IT डिपार्टमेंटान उसरा राती काल तेका सस्पेन्शन लेटर डिक्लेअर केलेलें आसा आणि तेजेर विजिलन्स कंप्लेन घालून तेजेर इन्क्वायरी जाता. Clear on zero tolerance to corruption. Action has already been taken, initiated. Being a gazetted officer, we are getting to vigilance, and I believe today already he's already been suspended pending inquiry. Okay. And an FIR also has been filed on the particular person. As far as this is concerned, police जे investigate करतले, we have asked for a thorough investigation. This type of people cannot get a chance to justice because these people are spoiling the future of Goa and Goa. या भुरग्यांचे आशा दाखोवप कितें पण इट्स अर्लियर फॉर मी टू कमेंट टील द इन्वेस्टिगेशन्स आर कंप्लीट. सो ताजे खातीर ज्या ऑडियो आयिल्लो आनी जो व्हायरल जालो ताजे प्रमाणान त्या भुरग्याक इमिजिएटली सस्पेंड केला विथ इन्क्वायरी which is done through vigilance department, which we have already spoken to CM and asked to prioritize it. Secondly, also FIR, the police complaint also has been put on him. स्टुडंटा खातीर सायन